Nande ndagetawa kusiba minto monte garate ndagete mababa ntaba ngai ekera baikoyo bali kuli yekero kyo president Ruto yani moigale koira no ene chi post estima kipipiri ochi umole pale ngimo bataina kobeka estima lakini ba mataina ngato toko likino ba president wana jinga kichaikire abantu bali ngatwasokirio mwana idokorwa wana bansire gonchoka nanga nebintu bikoro ku empowerment yokole the empowerment na sha tari wakarabangina gaki kar kora tolo se sha ditangani amanya otale the empowerment bono mwate garabia ligo lidio kogenda gwake nkobi na kobeka maino isikose ka buyeso mukutano tiribwirenga umobo ikomo gachabo tato tebetiriria umobo ikororo mwawe ebese yeino ekiare ngaseti ya lero igete buna kibese kiasha ekimuroje cyatari gukora bayibire 24 billion. Bwana Rais, mimi nikizungumza kutoka Kitutu Masaba constituency, ile constituency ya shujaa wetu George Anyona, tunakuambia aibu. Mwambie aibu.